Sami Phakathi awusilo sikhulu sive sakho mhlamadoda singangawe ungasiwe amaswati kuphela si ngoba lo msebenzi uphumela kuyo iAfrika yonkana emavila ngedulu wa52 mhlamadoda wena phakathi sive siyathumisa ubona ingwenyama into nemsebenzi lowehlukile lohlanganisa temidlalo silo sikhulu kanye netemasiko so ukhulile umsebenzi wengwenyama khabla amadoda so uhlanganise iminyaka le10 years of play wena phakathi sibuke emuva kulo 10 uqhubeke kanjani uthi lithini iphupho lengonyama ngekukhula kwawo bayethe wena phakathi bekunene Ndlovukazi Ndlovukazi bekunene nanonke bekunene sinivusela kakhulu estadium bekunene kuyinjabulo lenkulu kusinamuhla sibutsine lapha estadium elangeni elikhulu lilanga lekugubha emasiko netemidlalo sihlangane kanye kanjena kuphinze futhi kube langa le Mother's Day ngiyatsemba ngiloyo utena makwakhe kutomjabulisa namuhla siyabahalalisela bonke bomake ngoba sonke siyathi uthi singaka nje bomake labasikhulisile sesiyasho ke sithi ke Happy Mother's Day kuyintokozo lenkulu ukuthi elangeni lelinjena kube nemisebenzi lemibili la sikhangisa khona temasiko ukhomba emaswati ukuthi nasikhuluma ngemasiko anjani emasiko labadlalile bakhombisa bugabazi ukhomba temasiko kwadlalwa kwaba kuhle kakhulu kwaba mnanzi estadium lokunyalo sekungene temidlalo nato solo ngiletinye letikhangisa lona live ukhombisa ukuthi live libambe temasiko liphenze libambe temidlalo siyajabula ke ngoba temidlalo ticecesha nemaswati esigabeni sokuthi abe neltalent lelikhulu kutemidlalo siyabona nestadium ukuthi stadium sakithi sekufanele sale sithola lesisha stadium lesitakwati ukuthi sale si khona ukuthi nasito ubukela kahle sihlale kahle sonke kube kuhle nje ukuthi ngala ngendansi la kuvama khona kuba bede masit ukuthi sisuka emkhosini asesekhona lamasit kepha ke kuyabonakala ukuthi kuya embili kuyawuba kuhle ukuthi live libuke uqala stadium nje lengabekisa nje ngathi 40,000 seater kwaba into lekahle kakhulu bekunene ngako ngiyathemba ukuthi ema-designers akithi la kangahlanganisa kwendelo ukuthi nasite la stadium sitodlala imidlalo sikhombisa temasiko sikhombisa temidlalo sive sifike sihlale kahle konke kube kuhle kutoba mnanzi njoba kumnanzi njengoba solo siyabukela temasiko netemidlalo netebhola
nema teams ladlala konyalo ayabonala ukuthi cha ayabalansisa ngoba solo kude ngalana ngalapha usho sina wayabona ukuthi hayi lilanga lelikhulu leli lekuthi kube konke kube fair kube bede lotawuhamba abhlungu kakhulu kepha ke siyakholwa ukuthi awu njengoba basetawubuya baqhubeke basebente badlale basetawukwenta lokuhle lokutasijabulisa sonke kepha nje siyajabula ubona umsebenzi lomuhle nesive sijabulile sifisa ukuthi siqhubeke sijabule kakhulu ebekunene bayethe unaphakathi silo sikhulu kule minyaka lengamashumi lamane lendlulile sibonile ligalelo lakho naphakathi ukuthuthukisa demidlalo sekungaba buta ngidlamadoda ukuthi ingabe yini lengendiwa ukuthi kufezeke leliphupho lengonyama lokuthi sigcine sikhicita tihlabani kakhulu emidlalweni webhola letawatiwa umhlaba wonke jikelele kube nelikhethelo lakho silo lingagcine selidlala ku World Cup bayethe unaphakathi kungaba into lenhle ukuthi sisaqhubeka emva kwa 40 years bakangwane babona ukuthi angibe sesigabeni sebukhosi ukuthi kube nemlandvo ilegacy letawusala leyawubonakala ukuthi kusale lapha njoba ngikhuluma ngestadium nje stadium lesifanele sakhiwe lesisha hayi ukuthi kusitawukhulisa lesi sitawakha lesisha stadium lesicala afresh ema designers asavela saqalile ayasi designer kakhulu lenkholwa ngekuthi le stadium sitaba fully equipped ukuthi sawukhona ukutrain emaswati akwadi ukuthi noma ngasingenela imidlalo yabo AFCON World Cup bonalise ukuthi siya qualify singemaswati le midlalo lena yokuwaqeqesha emaswati ukuthi sisive sisakhula sigcine sikhulile kakhulu kutemasiko kutemidlalo nasithi siya AFCON kubalwe ukuthi emaswati akhona nakuthiwa siya ku World Cup sibalwe ukuthi sikhona nasithi noma ngangiphi imidlalo lesiyakiyo singasali ngemuva ngoba sidabe sesiqeqeshewe kakhulu ebekunene bayethe unaphakathi sekunganifisela bekunene lilanga lelihle niqhubeke kube mnanzi elangeni lanamuhla siyabonga uNkulunkulu uyasibusa sonke bekunene